usanga nye twarondogoye he bona sifiwe none ga sindondogora unyihanganire ndanezerewe ko site mu materaniro ko niko kuri aho narindi utima wambwiye ngo uze muri kona kuva nijoro kagwana aho nahageze ariko mbona wapi namaza hano bona sifiwe kubera ko guhimbaza gusimana kandi je mu kintu tagira pastor aranze dadi we nshuti yaje uno muvyeyi waje magara ibanyigisha gusoma ijambo ry'Imana arabisa ndavuga ngo ndasa nanone kiba kibi ariko ndanezewe noneka natwe sanga mu Igisirimba ndavuga si ndaza ndasanga bugiye kurangiza yanyicare umutima ukambwe irukanke undi ukambwa nyabona bagiye kurangiza niko wambwiye ko cyo gituma nyicaye ariko ndanezerewe ndiyo ejo bundi ari ijambo ryanjemo ryo kwitokeza ndababwiye impamvu yo kwitokeza hanyuma bashiki bacu mama baza hano mwe mwamumanuka muzo tubasengere hano uje hano tugusengera uzukuremwe amasezerano kandi yawe meza wanasifiwe batambuka kugira ngo ndangize nyina aka kantu ko kwitokeza ceceka kandi nawe muze nyine mutamukurira to hasi uzamura ibirato timubukurire hasi no gusakuzuko ijambo rirambwira ngo wawa nshuti yaje kwitokeza zabisambo bibiri zabambwe na Yesu kimwe cyaramututse kiramukoreye igitangaza ikindi kirareba uyu muntu yatuku uyu muntu wabandi yimereye neza atacaha yamayitokeza aramusubiza se uri umusazi kuratuka uyu muntu wabandi ntata yakoze je natwibye badututse hanyuma kiravuga ngo mwami nakuvuga iki none ga urebe kungenza witakaramongera ngo mukandi kanya turahurira mukandi kanya cyamubwiye ngo urindire cyangwa cyamubwiye ngo ejo bundi cyangwa cyamubwiye imyaka ngo mukandi kanya ngo turabona nyine iriya mu ijuru ijambo rirambwira ngo usite materaniro ugasanga ikintu cyakigenda neza uzitokeze pastor nubona umukristo abonye tucanga musi ibakaza agacangamuka tukamwitaze ko yitokeje mu buzima ifoko twitokeze nuwitokeze ikintu cyawe kizokemuka kiraga isambo yarazi ko kwaje mu ijuru none yari yitokeje ucurange
urabibereye kuvugirizwa impundu, urabibereye kuko ari murengasi wacu neza gitara cyacu. Ugize neza kugira neza bashiki bacu. Sanote biz imigambi mibi y'umwanzi Satani. Lekotekisa. Mahoro yawe Projetedese. Kidada. Mwuka wera abatwikire kuko ari wowe ukora imirimo n'ibitangasa. Ni mu izina rya Data tubisabye tubyiringiye kuko ukora ibikomeye. Amen. Wanasa sefiwe. Muzane dusengerege ibyifuza abantu. Hasigaye iminota mikeya cyane. Mushira agatebe hano to. Nimbara. Wanasa sefiwe. Nimbara abantu bose bahaguruke baje nano ntiyagira usirimba. Usirimba asirimba bishaka. Nudasirimba ahagarare. Witonda papa. Kida. Muhaguruke uhagarare gusa. Nta udafite ikibazo ugikandagireho. Natwe niturangiza twisheganye. Wumve ko kidatwagwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tugiye kubihudumia bitwagwe. Mwebwe ndavyo mufite. Abasigaye bicaye turabafasha amashimwe mukanya. Ariko abafite ikibazo cyari cyo cyose runaka. Ugihagararaho gira dutaramira. Hallelujah! Tato. Fine de presita valago. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuzo. Nuko. Mwebwe mugumaho wanyu twawusenga ariko mugumaho duhudumiye. Niturangiza pastor atambuka araza kusenga asoza iyo sengesho. Mitwaro yose tuyivyige. Kuta baba.
mugi urashitse tuzamurire Yesu amaboko haleluya Mauro yarankorose ninga kidari tsoto bankusha opa hajya bagukase tugiye kugera uharegere Bwana sifiwe turacari dusengereye imitwaro abantu Bwana sifiwe sana bakeneye ubutabazi buva ku Mana bakeneye ubutabazi buva kurinde ku Mana kuri Yesu wenyine amafaranga ndazamara ibibazo kubyara abana ntibizabimara ibibazo ariko iyo wisunze Yesu iyo wabonye Yesu akaza agashika kuri wowe neza Yesu wenyine gusa niwe iyo yabasha kugukiza ubwawe ibindi byaza bitegeka tuzamura amaboko atukuzwe none hari imiziki yabuze umunsi umwe twanataramye kukiziba Ruwe Karanezerwa pasiteri wagiye muri Amerika ngo anezerwa arabanga icumu aba bantu bose ngo akagira nk'inda nini ngo akababika nko mu ruhande rumwe rw'urubavu ngo akazagenda none yagera ngo ku musozi azamuka bakabashiramo bakumva umuziki w'abantu banezerewe Yesu Bwana sifiwe Bwana tukuzwe nane nifuje nko kugira kasentu kamuyimira yose wamanuka ibika none nk'aba ari bageze ukabona kugira mureke kumukoroga banza aregera amatoneza kandi n'abantu baba dukurikirana umunsi umwe barabibonye bari bakurikiranya ka video araba ngo yari yagwaje umwana baramuvuza Canada ibintu byose biranga buce areba gasirimba twasirinze umunsi umwe hano kandi ikidendezi cihindurije narabibabwiyeho atanga ituro kandi umwana warakira kugeza n'ubu nyine atukuze Bwana sifiwe Bwana tukuze Yesu azakiza ingwara Yesu azamara gahinda Yesu azamara ibibazo byose bituremerere no zotureka kumufata nk'akantu kaza kadukinisha kugira ngo amaranga mutima azuke oya n'ubuzima buza bushika bugahindura ubundi buzima bukaba busha tuzamurire Yesu icubahiro ntangareruye haleluya 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 ariko Yesu Bwana sifiwe sana Bwana tukuzwe waregepa hajya warugeze wamujya turi utwitondesha kandi bakuregerere neza namara bakingira imiryango